morning, Philippines. I'm currently here at Bantayan Island and I'm going to meet Chasing Potatoes. Ato ko matulog sila guys kay free. Sige, siya. Ikabot niya. Bye. Hello guys, good morning. And here's Chasing Potatoes guys. So, tuka ba kayo? Tuka, kaya ko lang tulog. Natulog ko ganyan. So, okay na. Init kayo guys, around 30 degrees. Nangita mi ka mo sa kyan kat padulong sa imi. Nangita mi sa kana padulong sa mga kantuan. Rin ang mantuan. So, lag ta guys. Bahala, Good Friday. Kita-kits. Yo guys, we're here at Santa Fe. We are here at Santa Fe. Santa Fe, Bantayan. And we're waiting for our scooter. Kay mag brum brum kay init kayo nya kalas mo og piti magpunta. But ito magpunta nya kapoy. See you later sa destination. And so wala pa mi naabangan nga scooter kay wala hindi available. It's almost 12 noon and we are going to Kota Beach. Wala ka pa mi kay wala pa scooter. So unya ang pala na ay available. Alas 12 daw mga pod. So wait mi sa tawag ni kuya. See you sa Kamsali. Detour ka dali kay kita may sa kanang dagat. Wala pa siya entrance. So ari mi. Arita. Dagat ah. So this is Bantayan. Hello guys, we're currently here at the beach and I'm not sure what beach is this, what resort is this because we're just around the shore, Pag Shore, and there's a lot of people here because it's Holy Week, it's Good Friday, it's gotta be good. Hey guys, so we just got our scooter and it's there, Scoopy, worth 500 ang 8 hours. So, mga me diri sa unahan. Tago-Angkan. So, saan eh? Womb sa manok ba? Womb sa manok? Oo, murag ana. Dili mag-farm ang itlog. Sige, go. Tago-Angkan. Ato na i-try. Hello guys, I am so red. I'm like a tomato. I'm a tomato now, not a four-eyed ampalaya. Alright. So mga on me og Tago-Angkan, recommended by Chasing Potatoes. Recommended yun ba? Oh, lagi daw. Check out her blog about this. Diba? Things to do in Bantayan. Alright, sige, ngayon ta. Nagagi, puro itlog. Diba tao? Basta. Lami siya actually guys. Lami. So if you happen to visit in Bantayan, make sure to eat this. Okay? If dili gali, like and subscribe. Or, wala ka kita. Alright! Manami og lunch and we are heading to our next destination. Ambot, si Patatas na yung bahala. Uy, mahadlok ko pag-ampi, Joe. Ikaw ba yung mag-drive? Oo, makasalig na ako. Ikaw, nakasalalay sa'yo. Grabe, so mag-drive na guys. Amping. Hello Philippines, mabuhay. We are here at the ruins, still at Santa Fe. And dahang kay tao guys kay Holy Week. Hello guys, I'm here at the ruins at Santa Fe. Gani ba? Yun ang mga puti kay mga mati sa movie nga Kamsawi ba diri sila ka na maglakay gani. So you heard it guys. Ayun!
mo, Romaga. Para sa vlog. Mauna. Mauna mo ko tayo, more